Buset, enak banget nih kesini. Tuh, kan keluar negeri gue ini ya. Budget sih lumayan murah ini. Bel, Lu Kil, dari mana? beli teh jus aus. Sini duduk, mari. Masuk ya. Yuk. Minum teh jus mulu lu, budek lu. Hah? Kan budek baru ku bilang. Mulai tek lu Rika asu. Bagi rokok ya. Ya, boleh. Ikil, tadi gue searching di sosmed. Hah? Cacing. Buat apaan Oh, cacing? Searching bos, bukan cacing. Gua kirain cacing. Oke lu kayak kancing. Elah, Asu. buat leher gua ngomong sama lu. Iya, begitu aja marah. Searching apa sih di Facebook? Iya, gua searching kayak backpackeran gitu. Hah? Black Panther? Astagfirullah. Yang Wakanda Forever itu? Backpacker. Gua kirain Black Panther. Black Panther apa sih? Backpacker? Ah, Apa itu? Apa? tuh kayak jalan-jalan ke luar negeri kayaknya seru gitu ngeliat bule-bule. Oh, anjang itu mantep. Kayak bisa bahasa Inggris loh. Elah, bahasa Inggris mah little gua. Cil. Minum teh jus sama ngerokok Magnum ngeteng be ngombe arep gaya-gayane nang kana di luar negeri backpackeran lah. Ngomong apa sih? Bola. Kok gitu ya? Dari. Tadi. Gimana ya? Redek lu asu. Bel, Gil, gimana lu? di teh jus di warung Macekot. Gimana bos? Oh iya. Ya. Black Panther. Rika lu asli mau bertanggung jawab. Di paus.